Dismayado ya kanu Mayor Alice Go ning bambantarlak king malalyaring pamagparsala kaya ning Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ning meto nga senador dikil king meto kal a illegal Philippine Offshore Gaming Operation o POGO king karelang lugal. Keng statement ape palwal na ning opisyal, tatanggi na ing kayang involvement kareng criminal allegations laban king kumpanyang Zun Yuan Technology Incorporated at sinabi ng makatarungan deng akusasyon kaya. Kukundena na naman ganun ning alkalde ing human trafficking, torture, illegal detention as sinabi ning PAOK a malalyari king Baufo Compound nung no karinya ing Zun Yuan Technology Incorporated. Agpangpakanggo, aliwa mo yaing manandaman king malalyari, nune patireng kayang pamilya ampong kakaluguran. Adwana na kanungeni, ami katutong investigasyon ampong court trial at emo trial by publicity ing malyari. Makasadyaya kanung arapan deni king proper forum. Pepasyas na rin go a inosentiya at inamuyot no ring memalen king bamban, latambing manwala ka ring aligasyon laban kaya. At tatanda ng minuna ng pisyag ning PAOK ay go kanuing meg-apply permit king sangguniang bayan para king misarang Hongsheng Gaming Corporation kanitang eya pa mayor. February 2023 anyang mereja ing Hongsheng dapot king compound na murin yamita lakad ing Zun Yuan Technology Incorporated. Agpang king PAOK ing Department of the Interior and Local Government na o DILG ing mag-imbestiga king lokal na opisyal asangkot king issue. Sa aking pagkakaalam, ang DILG Secretary Benhur Abalos ay nagtalaga na po ng isang grupo na siya mag-iimbestiga sa possible involvement ng local chief executive at iba pang mga local government officials ng bayan ng Bamban. Now, as far as the operating units are concerned, ang nakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice to determine at some point. Samantala, minutos ng Executive Secretary Lucas Bersamin keng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay freeze langan deng asset king Baufo Compound kabang ongoing ing investigasyon. Naglabas po ang ating Executive Secretary ng tinatawag na preservation order. Ibig sabihin po, habang tumatakbo yung asunto laban sa kumpanya, laban sa mga taong inaakusahan natin dito, ito po ay pinipreserve bilang scene of the crime in favor of the Philippine National Police. So silang may kustodiya dito. Yung executive judge din po na nag-issue noong warrant para sa pag-operate natin dito, nag-apply din po kami na yung custody din po ay yung korte, ang tinatawag na custodia lehis, no, in custody of the court, na mapunta rin po sa CIDG. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.